Israeli, Palestine, Irani, Iraq, Arabia Saudite, Yemen na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Mbega ibihugu byose bigize akarere k'uburasirazuba bwo hagati bimaze imyaka irenga 70 aho umutekano, amahoro n'imigenderanire harimo ibibazo bikomeye cyane. Bamwe bati Israeli yajemo ibibazo by'intambara n'umutekano muke mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Abandi bati suko bimeze, ahubwo n'Abarabu batumva neza kandi badashaka umuturanyi wabo Israeli ari amahoro. Kuva ubwo gushotorana, guterana amagambo no koherezanya ubutumwa bugufi muri za misile n'ibisasu biturikana imbaga ibihumbi magana by'ako kanya biratangira. Ibihugu bitandukanye biti nimuhave, ubundi byagakwiye kumera uku. Ariko se bite by'aya makimbirane ahafatwa nk'ubutatu butagatifu kuba hamaze kuba isubo ry'intambara, ahicirwa abatagira ingano, intambara, umutekano muke, akaduruvayo, imyigaragambyo ihahora umunsi ku munsi. Tubahaye ikaze muri iki kiganiro. Amazina yanjye ni Maniragaba Alphonse. Akazi n'inshingano zanjye za buri munsi ni ukukubwira byinshi utamenye biryoheye amaso n'amatwi y'ubyumva. Aho wageze ni kuri World Today, iwabo w'ibyegeranyo n'inkuru zicukumbuye. Twishimira kubana namwe muri uyu muryango mugari. Kora subscribe kuri wowe utarayikora. Amakimbirane ari hagati ya Israeli na Palestine ni ikibazo kigoye kandi kimaze igihe kirekire, gishingiye ku mateka atandukanye, ibyifuzo by'ibihugu n'amadini birebana n'ubutaka bumwe. Ikibazo kirimo ibintu by'ingenzi nk'ikibazo cyo kwigarurira ubutaka bwa Palestine, ikibazo cy'umujyi wa Yerusalemu, umutekano muke ndetse n'imipaka hagati y'ibihugu byombi. Intambara iri kubera muri Gaza kuva mu mwaka wa 2023 kugeza na n'uyu munsi. Uku ni ukwiyongera kw'amakimbirane aheruka kwaduka nyuma y'igitero cyagabwe n'umutwe wa Hamas kuri Israeli ku itariki 7 mu mwaka wa 2023, bigatuma Israeli igaba igitero gikomeye mu gace ka Gaza muri Palestine. Igitero cy'umutwe wa Hamas ku itariki 7 z'Ukwakira mu mwaka wa 2023, Hamas ndetse n'indi mitwe y'abarwanyi b'abanyapalestine bagabye igitero gitunguranye kivuye muri Gaza kigabwa mu bice bigana mu majyepfo ya Israeli. Gihitana abantu bagera ku 200 barimo abasivile ndetse n'abasirikare, batwara n'abandi 251 h'ingwate. Israeli byako kanya yahise itangaza intambara kuri Hamas n'intego yo kurimbura ubushobozi bw'umutwe w'iterabwoba wa Hamas mu bijyanye n'igisirikare ndetse n'ubuyobozi bwayo no kugarura abashimuswe, no kuvuga abasirikare n'abasivile batwawe mu bihe by'ibitero byo mu mwaka wa 2023. Iki gitero kikaba cyarahereye ku myigaragambyo ikomeye yo gutera ibisasu mu kirere, gikurikirwa n'ikindi gitero gikomeye cyo ku butaka. Iyi ntambara ikaba yarateye benshi gutakaza amazu yabo, inzara ikomeye cyane mu bice bya Gaza ndetse n'isenwe nini mu bice bigiye bitandukanye muri Gaza. Hagati mu mwaka wa 2025 abaturage babarirwa mu 100,000 ba Palestine barishwe, mu gihe abandi babarirwa mu 100,000 bahunze. Gusa nyuma abandi bakaba barashoboye kubera ko guhunga bisa nk'ibidashoboka kubera igice kinini cya Gaza gikikijwe na Israeli. Kugeza uyu munsi Israeli ikaba iri gukorerwaho iperereza ku bijyanye na jenoside mu rubanza rw'urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera ICJ n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC, aho rwatangiye gushakisha abayobozi ba Israeli ndetse n'aba Hamas kugira ngo babashyireho impapuro zo kubata muri yombi kubera ibyaha by'intambara bakoreye muri iyi ntambara. Kuko Israeli irwana na Hezbollah mu gihugu cya Libani ndetse n'indi mitwe y'abarwanyi ishyigikiwe n'igihugu cya Irani, abahuti muri Yemen nabo bateye amato y'intambara mu nyanja itukura Red Sea. Amakimbirane ya Israeli ndetse n'ibihugu by'Abarabu kuva mu ntambara yiswe y'iminsi 6 yo mu mwaka wa 1967, Israeli yigaruriye ibice binini byo mu burengerazuba bwa Palestine, Yerusalemu y'uburasirazuba ndetse n'agace ka Gaza. Mu mwaka wa 2005 Israeli yavanyeho imyigaragambyo ndetse inavana abasirikare bayo muri Gaza, ariko benshi bakanenga Israeli bavuga ko ikomeza kugenzura imipaka, ikirere ndetse n'inyanja, bigaragaza ko yigaruriye igihugu mu buryo butaziguye. Ibyo byose bigaragaza ko yigaruriye igihugu cya Palestine mu buryo butaziguye. Israeli yibatse imidugudu y'abasivile cyangwa icyo twakwita nk'amakoni mu duce twigaruriwe nayo mu burasirazuba bwo hagati. Abaturage bo muri Gaza muri rusange bafatwa nk'abatuye muri Israeli nubwo ku mutima igihugu cyabo ari Palestine nk'uko amategeko mpuzamahanga bivuga. Gusa urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera rwategetse ko hakorwa iperereza bitewe n'ibyaha by'intambara bihonyora uburenganzira bwa muntu ndetse n'amategeko mpuzamahanga. Imidugudu yafatiriwe na Israeli bifatwa nk'imbogamizi ikomeye ku gihugu cya Israeli na Palestine, aho ibice binini bya Palestine byigaruriye. Ibi bikazamura umwuka utari mwiza n'amakimbirane hagati ya Palestine na Israeli n'Abarabu muri rusange. Umujyi mutagatifu abandi bati ubutatu butagatifu Yerusalemu ni umujyi mutagatifu ku Bayahudi, Abayisilamu
abayisilamu ndetse n'abakristu kubera amadini y'ubutatu isilamu, abayahudi ndetse n'abakristu. Iki kikaba ikibazo kirimo amakimbirane akomeye mu burasirazuba bwo hagati. Israheli ikaba yarigaruye Yerusalemu y'Iburasirazuba mu mwaka w'1980. Kuva mu myaka ya za 2023 isi yose itangira kubona ko umujyi wose ari umurwa mukuru wa Israheli. Ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ambasade yayo iri kuri Tel Aviv yijyana Yerusalemu. Nanone kandi abanyapalestine bavuga ko Yerusalemu y'Iburasirazuba ari umurwa mukuru w'igihugu cya Palestine mu gihe kizaza. Ibihugu byinshi ntibyemera ko Israheli yakwigarura Yerusalemu y'Iburasirazuba, kandi umuryango mpuzamahanga UN muri rusange ifata Palestine nk'igihugu kigaruriwe gifite ubuyobozi bufite ububasha bucagase, urundi ruhare runini ukayoborwa ndetse bukaba no munsi y'ububasha bwa Israheli. Intambara yo mu mwaka w'1948 hagati y'Abarabu ndetse na Israheli yatumye abaho impunzi z'abanyapalestine babarirwa mu bihumbi. Ibintu bizwi ku izina rya Nakaba mu rw'iwacu akaba ari ikiza. Ibihe by'intambara yo mu mwaka w'1967 ubwo yongeraga kuba, abantu benshi bagizwe impunzi n'iyo ntambara, ariko nanone nubwo bambuwe igihugu, abanyapalestine bemera ko bafite uburenganzira bwo gusubira mu gihugu cyabo bishingiye ku mwanzuro 194 y'umuryango mpuzamahanga UN, kongeraho n'iby'amategeko mpuzamahanga avuga. Gusa Israheli ntiyemera ko abanyapalestine babarirwa mu bihumbi 40 binjira mu gihugu cyabo, aho ibona nk'ikintu cyabangamira ubwiganze n'ubwigenge bw'abayahudi. Israheli ivuga ko ibibazo by'umutekano bikomeje kwiyongera bitewe n'ibibazo by'imitwe y'iterabwoba iri muri Gaza, mu bice by'uburengerazuba n'ibice bigikikije. Ibyo mu maso ya benshi akabivuga kugira ngo yemererwe kugaba ibitero no gufata ingamba z'ubwirinzi n'umutekano n'ubwirinzi, harimo no gushyiraho amatsinda y'abasirikare bagenzura imipaka ihuriweho n'ibihugu byombi mu gukumira ibitero mbere y'uko bihagabwaho, kabone n'ubwo byabasaba kuvogera ubusugire bw'ibindi bihugu. Abanyapalestine ibi bikabagiraho ingaruka, aho bahura n'imbogamizi zikomeye zo kugenda bitewe n'ibice ndetse n'imipaka igenzurwa na Israheli. Amasezerano ya nyuma ku mipaka y'igihugu cya Palestine ntaragaragara, kuko Israheli yifuza kugumana ibice by'ingenzi yigaruye ndetse ikanatuzamo abanya-Israheli, mu gihe Palestine yifuza imipaka yahawe mu mwaka w'1967, naho Israheli ikaba yifuza kugumana ibice byitwa ko ifite kugeza uyu munsi. Ibihugu bitandukanye mu isi nk'Ubufaransa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza n'ibindi ku migabane itandukanye tutibagiwe n'u Rwanda byagiye bigaragaza uruhande bihagazeho ku kureka Palestine ikigenga cyangwa Israheli kuba yagumana ibice ifite, harimo n'ibyo yigaruye mu ntambara yagiye irwana. Ibi bikaba ibintu bikomeza kuzamura impaka ndetse n'umwuka utari mwiza hirya no hino mu isi. Imyifatire imaze igihe igaragazwa n'umuryango mpuzamahanga iteganya igihugu cya Palestine cyaba igihugu kigenga mu burasirazuba bwo hagati, ubwo na Gaza nayo ikabarizwamo hisunzwe imipaka yo mu mwaka w'1967. Byombi Israheli na Palestine ikaba ibihugu byemewe. Hari abatekereza ko habaho ibihugu bibiri, ni ukuvuga Israheli ndetse na Palestine. Icyakora iki kikaba igitekerezo kivugwa cyane hirya no hino mu isi, kandi mu isi hakaba kutumvikana n'amakimbirane akomeye cyane ku bijyanye n'icyerekezo gishya mu kwigenga kwa Palestine, ku buryo habaho ibihugu bibiri byigenga bisangiye ibintu bike by'ingenzi, bikaba byatuma abaturage bagira ubwisanzure hagati y'ibihugu byombi. Guverinoma ya Israheli kugeza na n'uyu munsi ntiyemera ko igihugu cya Palestine kigenga. Ikindi kandi kugeza na n'uyu munsi imishyikirano imaze imyaka irenga 7 nta kintu na kimwe kizima irageraho. Amakimbirane ya politike muri Palestine, cyane cyane amakimbirane hagati ya Hamas n'ubutegetsi bwa Palestine Fatah, yakomeje kuba imbogamizi ku nzira igana ku mahoro y'ibihugu byombi, ni ukuvuga Israheli ndetse na Palestine byaha umudendezo, amahoro ndetse n'imigenderanire mu burasirazuba bwo hagati. Mu myaka 7 ishize, isi yose muri rusange yakomeje guhangayikishwa no kutagira imyumvire imwe ku bijyanye no gutanga imibereho n'ubwisanzure baho ubwigenge bwuzuye abanyapalestine. Ibi ndetse n'ibindi ni ibibazo biri mu burasirazuba bwo hagati. Ibi bikaba ibibazo bikomeje kubera urusobe isi yose, kuko hatariho guhuza no kumvikana ku cyerekezo n'umwanzuro mushya nk'ibisubizo ku bibazo birambye mu karere ko mu burasirazuba bwo hagati. Ariko se wowe byumva ute? Nuhe muturambye ku bibazo n'amakimbirane mu burasirazuba bwo hagati? Kambashimire mwese mwe mudahema kudukurikira. Amazina yanjye ni Maniragaba Alphonse. Akazi n'inshingano zanjye za buri munsi ni ukukubwira byinshi utamenye biryoheye amaso n'amatwi y'ubyumva. Iyi yo ni World Today, iwabo w'ibyegeranyo n'inkuru zicukumbuye.